Di zaman jelema sing genep kene. Kaya ci sing genep. Coba aja pikir, nyemak tapuan, ane sesop jet. Boy yang sesop jet melahip kayak bungot apa melahip yo. Jet, ada keping di jet, ada jet. Nawang jet. Jet nih. Nawang ane. Wai. Jet limone aja ada madang jet nih. Nawang jet. Apa? Coba ngang egega bungut. Jet ada. Tuh pesawat ada. Nak negara sing bisa ngerajit. Mendap contoh. Jet mati sama contoh kan cang gini. Bo, ciri-ciri lemo bangli. Bangli. Tongos nak butuh Ada. Kaden saja jika ngajum cang, Mana? lepas nak budo. Peluang di bangli. Be comong si jaklu cang metakon. Apa? Cang di Bangli lah Gunung Batur sebagai simbol kemakmuran. Cang telah si jaklu lah gunung. Lah, Gunung Batu Karune nenem lah gunung. Gunung apa? Gunung Soputan, Gunung Krakatau, Gunung Kerinci, Gunung Batur. Gunung mana pak? Rapi. Apa? Merapi. Tadi kapul kini bungut si ngomong. Tuh ini meledak tuh Merapi ya. Gunung Merapi. Ibang lah gunung. Melah. Hijau. Sing lah gunung. Melah gunung. Hijau. Gunung meletus. Hijau. Di TV. Sing lah. Nah sing lah. Cang lah. Yo lah, ni lah gunung. Wah sing lah. Tu jalan tu lama. Si di negara ngelah pasti. Melah. Si di Pasar ngelah pasti. Bah. Cang di Tabanan ngelah pasti. Si di Bangli ngelah pasti. Aja. Dia sing lah pasti. Lele ikan ubur. Bebading. Ubur ikan lele. Aja, ubur ikan lele. Apa? Miskin le. Aja, ayo. Oh, si sing ngelah pasti. Bangli ngelah pasti. Hah? Ciliung ngap. Iyu dana lot, klating, biang kapas. Biar kapas cang lah tuh. Dan pasar moyong. Biang kapas ngelah pasti. Lah. Jadi untuk cang lah bumi di kau tuh. Tadi ya. Nih. Awak uli tangguh kangen ke tangguh kau kau nyangga pas ya. Hah? Di negara uli tangguh kangen ke tangguh kau kau nyangga pas ya. Mencari hijau moyong. Sing pasti. Kok kira pelampung sih ini ngamang. Maksud di pesisir kau nyangga pas ya. Pesisir. Iya nak benar di pesisir Ada. ngelah pasti. Uli kangen ada leh iya. Apa? Leh iya. Iya lah. Lah. Nah tuh. Ini sebenarnya hidupang jelema nih. Nawang tapuan. Nawang. Coba sesop jet nih. Nawang sampi. Nawang. Coba sep jet. Hijau dong. Oh kan kaper bungon kada buah. Besar ngomong. Pasti malu itu ngasih lah pasti. Sila pasti ci. Iya. Sapi. Ngelah. Sing ngelah. Ngelah. Apa? Lebih. Gianyar lah tuh. Coba gianyarnya berlebih lah pasti cang ide sih. Oh tadi ngakuin gitu. Tadi. No. Cang biarpun saya lah pasti Danu cang lah. Danau Batur, danau terindah di Bali yang diakui UNESCO cang lah cing lah Danu. Lah. Danu apa? Danau ane paling suka ngalih. Apa? Beratang. Oh awak lah masih bu menyamu aja yo. Adi. Danu berata. Danau cia di milu mai. Maniban bu keberatan kau ni awak bang. Yo keberatan lah Danu. Cik. Atan danu jangan danu beratan. Oh gitu. Anjir. Kle orang ini ngerebutin danau aja cikle. Malu. Cila Danu. Sila danu. Lah. Danu apa? Danau tempe. Dosan sih kamu ke danau tempe nah. Jalan tengah itu. Ada gitu. Ye tugas nih cang kamu ke danau tempe ke Tanjung Ulung melingap tak ikat hilang pisih. Sing nu zaman gitu danau tempe nya. Man. Tengahnya berubah. Again. Kuntilanak gitu itu. Adi kan dong. Danau tempe. Canggungnya liwat begitu. Itu boh. Yang dia kudu melingap tak ikat hilang. Tak ikat ciban dan mani orang cang. Again. Dosan neng kaya. Ada gitu. 600 hilang dosan. Timpa lawak kati lebong di cusing hilang pes. Adi kan yo ke Tanjung plak, ben nang kaya, ben mekakap ben nang kaya cara ngoreng rendang. Nawang celeng. Nawang celeng. Dot ball nih. Keponakanku anjir.